Talo lava Samoa le tunu pele le loto le nganga mai se foi le fatu le dei foi vai nga le afiafi ina o te le titi le vali tu la lima e le tau tua fa wa foi la BluTV po la ngalu moana TV e le dei foi vai nga le afiafi le dei aso lua aso lona lima o le masina o apiri la lua fe lua se furu ma le lua o te fifia lava e o folofa ma fatalo fatu ma fa fele ia tu lo topa ia ma lo to ma malu Samoa le tunu e pele le loto ia o afi paega sa fita itunga ye le yaso o afoi ia fa fita uli o melele io sa tu pule ne yaso malo le folau malo le fa toto malo fo ile tau atai ia e ile tari tunga mau tu o lo mluia e u mai langa le leio lo tatu ma te sili le langi a mata mai lava ila uswa ile deita yao ia ase ia to fo i mai manga ngai fo ile la wa o lewa su ile matu taimi ma tu fo i ona nafi esa to 1 hour back ai matou lenga ko 1 step back foi le ia o foi la matou le tulanga foi le umina moi patuai le taimi no winga le lei moi la tou le tele na unga tae va ve usu ngaru o le la o seki foi o ka fiu fa kari ka le mala tou o yo le ia o te fa talo fa mo folo fantu le tatou programa fa wa Tautai ia ma le nuia se tatou putu a wati ute ma faiva sa fita itunga yai ya be se fo yo fa nau ya onga be se matou ni usile dei ya le toe tau pati yo nai fa nau ya onga be se fo ila o le fia ngai ma le fa mai ya a o le lava fo ye tau mo fai ina ia onga tasi le futia ma le umele fa pale ni tu nga uma nga te le so tatu tu pele Samoa ma lo lava le ono sai ma lo le lava papale ia o le aso lona lima le nei lo ingo le aso le nei le o lona lua ia aso talu ona tu e tala tu ai ngano no tanga vo ia le sa ale la vai ka ke ferwa i malaka mask o ta fiu vo i fai le mask wa uma e nganga o kaupungi o la ka mangava o ta tau mole e le telo tem ia e fa taila ngale le yo le tu ia le wa matana tala matou lo inga le to ia se to e fa malu fo yo le mask la to ia be se fo o le kau koe su e mai o la ka QR code fo ile ia e mai se la o le fa mau ke le fongi ia e isi kai mi ka ki koe o so ko se fale fesiri o mama o ila lo ya lu le taimi o tau to su e mai lunga ia ai fa tai ia un le o to ye sona fa mama no tele no vainga ia ai tu maulava
lou saoga lemu ma lou lava puipuiga ia e ala foʻi lou lava tausisia o tulafono e pei ona tatou masani ai malo la le ona saʻi malo le faatoatoa malo foʻi le saʻili malo i lenei foʻi aso ae mese foʻi o le uaifo le aso ina ua po faatalofa inisi o i latou luga o le tatou api o foliga se o uso ia stau io kamaiki o le ua mea asa ia tamati foʻi le faifai aso io ale uso ia tautunu ma le tautoga ia e mai se foʻi o le nofo alo asi lea kama pese fia cinco le ia nei ia e mai se foʻi o JJ ma le tou vaega ia mai se foʻi o le toʻatele lava i latou le ua pale mai luga o le porokalame toafineaga sologa se o uso ia kensi io ma le tatou tusi kasi le ngai fai kukusi Samoa le wei wana sau fai lana pisigisi o kusi atalo fatu mo folo fatu se le vai le leisi wao ya kasi va ala fa longo tu le fai o kama ki fo o mea kama to le fai aso ya ma le totele la fo yo to le wei lungo le proclame ma tua o le so fo le ata to te fiso ta ye tuai e le sunga le Laaulialemalietoa o ye fo yo le tai fono le vanga fa fai le fatu tua ile tua sa mo tas ia o yo fo yo le minister fa toanga ma fai nga faiva ia e se foi la le tulanga foi le este tausi e me se o sai o so nga fa sai tisi tono so tatu tunu e Samoa e o to yo follow fa ma fa talo fa tuai ia to o le confirm le tatu fa tala noanga ia ai le ngata foi la ile o le so ta inga ia o stamina o stamina foi e to ai tonu o mai ia le sa fo la o le fionga minister ia fa o solo tatou longo vi o le Semu yang yeng e le ngata ile o le tou mafutanga o tou uma le mai mo mele ni taimi o folo fa fatalo fatu e asiata mari tatou o nangoli tau te ia e male BluTV le vanga la fiafi pe molero fa nga fa mo yang o le aso soifua ia o se utamare fionga ya mapusua tau ialo malaki fa longo e le so io wa fa mo ia fo ile tua i tau sanga i tele o fo ina fo i ile tama ya me se foi lona soi fo tutua io fa manuia le tua me se foi o le fa popo ma toi tulu ini si tausanga tele ya te mafuta i pea me se foi ya o lo fitu suma lima e fai lo tala mo tau ma fo po fia ka usanga o se koi happy 75th birthday ya ela fionga ma pusua ya pa ia foi a wale io o asiata na fa ia tu mo me se fo el pa ia la inga Samoa le oi ia fio te pau ma malule la taua ia ai fo itala noi na ile fio anga fo yo sangone ia pa ia la vale wa fo ile inga Samoa le oi fo ile alo le mai ava ia pale fale se furo le tongia malo lava me se malule la taua ia fa bria tu lo was soifua kele ngi keke kele ngi kupe kele lava ni me uma ia awale fa bana tuina ole o lo wasa soifua o le la atu le aso tona ia ono neina atu ai isio vaenga e tatou te tala no ina ia me se vole tūlanga i le wha mai Samoa ai o le wha lau te lenga o nei mea uma o le a mawailo tātou wa vanoa ma le tō wha ma le fionga i le Laaulialemalietoa Porosunga Laaulialemalietoa le a pau mai lunga o le tātou porokalame ai mo tātou lo fo ia i New Zealand ma tua nisi o swing o le tātou porokalame o iai aso farai le te tasi o le a mawai fo ia tātou fiso ta inga ia ma le whaatalanoanga ma le fionga le minister o tangata tu motu o Pasifika le fionga iau pito so a William C. o lo winga e tele lava vanoa ma me se fo e mawhai ona whaao o mai iai ni a tau whaafisiri mo le to lo whaanga ma wha malo fo i leu so ia David le masani ona tusi mai e tua e mai se lava o tūlanga i whaafisiri i lalo i Wellington e lai mafuta mai iai au whaafisili a veli tātou whainga malo. Tau te lo autou. O le tā ua i o tau whaafisili. Te lo whainai mo le maulisi o autou e mawhai lavono utala no antu pe o nisi fo i o le tātou o unanga e mawhai o na whaatala no ina. E o mai a tau whisili. Ai le o whisili uma o lava fo. Eo. A ta vai atu e isi whisili wa umango ka whisili ngia mua i whaatala no anga. E ano autou tanga malie lea. Eo. Walongo winga penga e misial por kalamele na. Ia ai wa mai ai ona faile tatou whaafisili na ia ai o nisi fo whaafisili a whapeu te loa o se vaenga e le ai tele ni ona whaamao ni anga wa isio i latou a mana e fo tatou tala noa lava noa e mawhai ona a mai lau whaafisili omi mai le tatou tau te ia e mai kango e like ka ko page mo le BluTV
Ia, manatua o asolua o le whaatalanoanga ma le sunga le Laaulialemalietoa asolulu o tatou whaatalanoanga ma le minista o pisinisi ma la manuia whitalainga ia le atinu. Aso tofi o tatou whaatalanoanga ma le minista o leo ma whalapipui. E te tango foi la o e fua mai ai le whainga o whaafisili. Ia, awale mai le fisili foi le pio lai ke sai, pila ke ika. Ia e au ngā o te ioeina la ale tūlanga o lau whaafisili am whaiona au mai. Ia mafa'ale o ina lungo le tatou proklame. Joven B Fa'awila. Hatalo fatu. Ele nei vaenga o le fiafi le mafuta mai na i Seattle, Washington. Seahawks. Wa meri ka ko Seahawks ali. O ko ele leia ta alo le tatou au. Wala ngola aule tapu ai la foi le Super Bowl a America. Hatalo famo folo fatu nga te le fretu al to fine atolu, to ilolo. Wa mai le nai tulangi ia wa vai se nga so ile to felo ifo. Ia langa ua pisi ya le sunga ya lo fai ona fai vai le tai. Ia fai mau mai sika ko wi aba fa pe le nai mau le fai vai te malo. Perkins fe ngai tu fa asina. Para tau maftanga mo le tolo fa anga asiata mo proclamer nga tailea verifiti le usa verifiti ta maiti o le tipa ula. Ka maiti o ko ula. Alex Muripola mo le tau maftanga nga ta fo ile o take view Susana Yohane tia pa le to tele o tau le ilungo le tatou proclamer. Moboli tolo faanga ia o asiata mo outou malava afa pe foi po ia ia fa manu o fanga nisi o tatou lungo le proclame dei ai me solo malanga maliu maleoti ia maua fo ina itala isi o anti fo ia i Samoa wa vala ia le tua me se fo fa mana vaina nga luenga ia o matua fo le soifua te longa wa iva se fo montu iva so maltasi pe ia la soifua o le tina ia sinua nua ia le fitu ama ua tala ia ori fa mai senga pe yo le ainga me se fo yo le tatou boma me se fo yo ila tou paulo mangafa ila tou malava fo e tau ia fo ia ile tina matua mai se le nga le tua o le tatou atu le tatou fasalong fa pisinisi mai le tatou fasalong fa pisinisi nei ia me so sia tatou tamai fa pitoa le mai le tatou coach ia Alessio Petelo ia wa fo ile tau mo fainga fo ile le ia ola ma soifua i se olanga soifua malolo ina le au ngai ese ka mo mero lolo fo ile tele na to no fo lunga o ta silva veao e to ai ila tatou fa pitoa na mai le sunga coach Alessio me se fo tau sala ia pe a to fo i mai ia ma o tatou so inga ele sunga Laaulialemalietoa awani so vaenga fia fatala noinga ya mai el tatou fasalong fa pisinisi nei. What do you reckon? Really? What are you having? This morning I'm having bolesi, apu, fala. Man, quite a plus, that mellow, yeah. Well, you know, just gotta keep on top of things. Very good, Talofa. Alessio Petelo from Fit Family. Yeah. And it's Semu from BluTV. And we're back. It's week 3. And I'm feeling good. Guess what? Yes. 1 kg. I lost 1 kg since our training. Since I started the journey. 1 kg. Wow. Let's go. Let's go. Boom. But question is, Keloa, will le love handles yet? How do I lose all of these love handles while I'm at home? Easy. Look. Food. You're eating the right food. Yeah. You have your water bottle. And do a little bit of this at home. Boom. Boom. You want to practice with me? Okay. Let's do 10. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, doa. Fai this is food nung nangay kakasama. Wala si mama lama po ang mea. Kuya, ready? Go. Just, lu, sol, pa, lima, ono, pitu, vali, iba, se fulu.
Kanga si aki po pia nga ola mai ka mai ko. Pea wa Lucia le love handles. Love it. How does everyone sign up? Just click on the link below and then you can that goes straight to Coach Alessio and you can hear from me straight away. Oh man, I'm out of breath. That's us. Let's go. Boom. Wa afia Samoa le Covitis fluiva. Download nei loa Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mautinoa le ola le app i taimi uma. Ele isa deitai whaonga ina i le taimi ola i le app. Pasia si i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Bluwave ngalu O le Goodman Freight o se tautua tau whela wa inga mou tam wha mori Samoa ma le Pasifika. E la tau se la po ai te whinga loai. Ma ki le vaina fo i boru po o savai. Wha afso tai loa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu walu. Bo disi wha amtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Talo fala Samoa. Asiata fale manu mai le BluTV. O disi nei o vaenga mata iala. E ao lava no tātou tausisia ma mulmuli ta ia. A wale nei taimi le pui pui ngor COVID. Tusalanga pe Yesu ngor tātou molifa sinusinona. Tawhalawa everyone, my name is Bea from BluTV and this is a public service announcement for these challenging times during the pandemic. Oi sorry. Wa ova kere lo pipi I tangata le luma. Na ona iau skepu as komi kua. As tua tot. Tongi lo moro uri mai luma. Kilian mea ole vā lea te tau ona iai. Hi brother! Atari. Kua inga whiroa ila lea fia fia ke leile Omicron. Rengi fusi. Awangi koe whengi fusi. Awangi koe whengi songi. Aol whiroa I fau lea. Talofa Alopea. brother! E meiro wasu. Manguia whawhet! Sai! O le tamatito I sefe lava le nā. Pe a whai e te fia mana oe awana I a fia oe le Omicron. Arua whitaui fo I mai se tangata. Awana I whaia tu ai ngā tara noa vāvāla lata le I fōlinga. Ona o whai te tenga o le siama. Se karo whari simi. Ka kore le whari kere koe whai au. O mai oe le usoni. Ka kore maanga i mongi o rau Vaccination nani so. Ua lata te le lautala noa. Mana tua fo. So I tua. Tau mo whai awana I pipisi mai. Ia na iana toi inga fo I lero krisi masi lena tēnei. Ia awae fia I tele le whamai. I le whitasia I whapena. Ui, mangele vaccination drive lea. Baby, yeah, laka ko e whai vaccination drive wei loa. Te umai maua I se tapa pe vili ai, Daddy. What's that? Daddy and Samoa, baby, eh? Paul molea, o I whai e kui kle COVID-19. Sao le o kuia le kako skopa le whakingo mo le kako community. Ia vai, sorry. O se o whangau lea wa fia aia ngā mako supply. Mo moli ia mam le ngaluenga. Ea, e se ko breakfast I. O ia, tawi leia, le whaia mauan maruta eo. E moi? Ioi, mauan pankeke ki koko, mea uma e whakaui moe. O whalongo fo I kou incentive fo I ngale le top up I DigiCell I Samoa. Ka fia vili a hanlai o. Ia, uma wakuta pa pesenti o le number 1 lai o. For le number 2. O ia, ke le a. Number 1 for ile I petrol. Ea. Oi, e uma whangalo koe whangamalo ka vale a. Ia ngor pole, le vai mau e petro voucher. Ia wa,
O le kalia o le pusta a. Ia ma ngai kele an me sile mau foi le red test a or fali. Ia ko siaki fa le so fa no. Yeah, seki. Let's go, kids. Ia so tu yo pitola. Okay, whakatai lava. Les copa save to get a vax. Aso tōna i nei tāo hiva i le whai le fiafi. I le no whuanga tolu sa Fumarewalu Robertson Road i Mangele. Taro sa gaina le au mai o tātou a inga wō mai e masani. E whai o la tūtui mua, tui lona lua, po o le pusta. Au mai whai o tātou walo ma whanau mai le 5 tausanga le 10 tausanga. E whai o la tūtui pui pui. Wa afia Samoa le Covitis Fluiva. Download nei loa Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le BluTV ma ia mauti noa le ola le app i taimi uma. Ele isa data e whaonga aina i le taimi ola i le app. Pasiasi i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. So e whawhera ia tui lau whaafonga maua Samoa le rewanga o le awhiawhi ina ua sa wali atu le vale wanji ina ua lua se furu ma le tolu minu te ua te ai nei le Jula e 5 e le tautua ma le unanga lau Ngalumoana TV po lau BluTV. E meso le tātou proklame masani le awhiawhi ma le awhiawhi o le tau te iai. Ia whaiva si o tātou atu no. O te whiawhia whailo antu malo fo le lava papale e ana tau mwhailava fo e mos tātou so te inga i Samoa mau te whiawhia whailo atu i lo taupa. Ia malo tau mamanu. O lea ua pale mai le sa folau o le susunga le Laaulialemalietoa o le fionga le minista atu anga mawhainga whaiva o ia foi o le teitei fono bainga whaau whai o le sui teitei fono ia ilunga o le tātou proklame whamaru atu o le ale maua le mafso ta inga e peo na masani ai i le video e peo no taufia silisila mai le lau fonga la le leo le sunga le Laaulialemalietoa ono o tūlanga fo i o lo tuatua noa i Samoa ai o lo maua lava le mafso ta inga ia e mawhai e ono tau whaafonga mai lona si ufonga a o tala nisi o vaenga. Whaatalo whatu e lau sunga le Laaulialemalietoa lau fionga le minista e lunga o le tātou BluTV le nei vanga o le fiafi. Vi ia le atua ua tātou tau mai le nei fo ia fiafi matango fie. Talitonu lava ia ua tātou tau nuu foi tau nuu ngau whaiva matiutu le nei aso sa whita i tunga Yesu tātou tunu. E le ngata i Samoa nei, ia whape nā foi le nā foi vaenga o ke lope o lo uto wau mai ai. Mā lor sa i fu manuia, mā lor fo lau, ia mā lor foi le langi ma le ngāri lua le nei aso, whatalo whatual tulanga lo ia. Ia ma le mamalo sio tātou tunu i tulanga mapa ia masani. Samoa nei mā tunu mamau, ia vaiane le tapo i mai e le au whainga luenga tofia le tua, tā lofa lava, siata? Ia, tāti tau whai whaatalofa i leanga le lei o le tātou tapa au siri le langi. Ia, ua tau tātā mai lo whantu le tumu mai o le au i lantou whaafisiringia. E pē fio mai le fionga le teitei fono le sunga le Laaulialemalietoa. Ia, wo vai atu au sa valia i le afore lima. Ai ui o le whaafitai. Ia, ua tu ua whaavanga nisi o tua no o lo taimi. Ia e whaafitai ua pale mai ma mō le tāwhiso. Ta inga, o amasi o tātou atu nuu. Ia ua tau umia tu foi ua suile mātou taimi pe ua tuai i lava ma mea uma. Ai o amasi o tātou atu nuu le nei aso lau fionga le i le minista.
Ia, mo mon fa maruru atu Asiata o tale fasila fai fo I sanga inga masani. Ona ese le I tu o le tunu leo tenga lua atu ai. Ina nei mai tau mai ia na vele matulanga ese fo I le fatinonga o tanga luenga au manatu a lavalu leo e. Fai nei temi fatinol tapol kalame. A olo o ta oto le ngatonu me uma. Olo manuia me uma le nei aso I ngā luenga me uma sa whenga iai. Ai manatu ia o langi le fo I nei aso vana ngā ai ia. Ana po na matua I te tele ai lava le tūlanga o le matangi ia ma le timu tō whatau tau ma me whapena sa whapea ai nei e foise tūlanga whapoleina I le tūlanga masani lo longa ma me whapena ia ai o lo manuia me uma le nei aso. E ui foi lava ai a whitauli fo le olanga nei o le malanga le maliu ma le oti sa whenga I fo I le vaveawa na le la I tua I o le malo le whiunga ia usangongo sino nua nae ia e manatu a mia le tua le fo itina o le ainga ia ua ova ma le iwa sifuru montupu on tausanga ia na tu ua file mu le maftanga le vaveawa na le la I le tau le lua ia na amata mai na ala siata saua ia al taimil nai o mai al taimil nei ia o le lava e fasolo penga luenga fatino o le nganga lava ia o fa mafanfananga le ainga me se fo ia Paulo mangafa wa fo ile tu o le malo ai fa penal so I fuanga o tatou te iei nei siata tatou te moe lava ia tatou wala fai mai fo I lui tau le olanga e mai se fo I pa fitau le masani ai ia ai fa solo per tatou malanga e fo I te mai tau mai ia wa fa pena fo I na fa solo fo inisio le tunu ne a fianga le tatou fa mai ia e fa pena lava o nisi fo I na fa solo ma fiero la to soifua I tulanga I fa bla fa fosei ia o lo alu per tatou whainga malanga nei me uma Asiata ia e lai a se loto sesi e tu matite a o mal taimo le tua ia fa pena ai o lo langona lava le mafana ia ono le tulanga o lo anga I pe ia tatou savaringa o lo iai lava le talitonunga o lo Tautai pea le tua Ma lo whaavitai, ma lele lau whionga le minista, ia, ua whate ia fo I le whaarongolo atu e meise o le tua I o le malo e le tina matua, ia antisi nua nua, ia tu lau fo I tu taulangi, ia I fo I whaamar whanwhananga le tua, ma le whaaloto te lenga, ia, I lau sunga, e meise fo I o le pa I o le ainga, ia, awa fo I nei aso ma nei taimi whainga ta, ia, ai, o le leia, o le tau mai o le pala au o le tua, au lo o ia ke riso me uma. Ia ma le loto e mafana yo na talia ia taimi whainga tā whapenei. Ai manatu le a tā se taimi tā si ui na inisi o whaafesili e tūsai o le vaenga I le tā matanga ruenga. Ai ono nei mata upula vai o lo tusi me whaafesili me mano le atunu manatu fo o lo o au manongi ai foi. Ia e wha leo I nā tu au wafo iso fina ngalo tatala ma wha amanino. O le ua I le whaama ia tātou I Samoa, o le ua maua ua lua ia si nei tamā matutua matina matua le ua maliliu e whapea fo I o afianga o le COVID. Ia e mawhai ana e saunoa ma whaalau tele ia tūlanga lea wha mole lau whionga le taitai fono. Ia whaftai o te loa ua whaamawina ma whaamawnia le tūlanga lea ua saunoa iai le sunga le rifo mai ia clan whatupaito. O ia le nā lo tau veina le mtanga luenga le taimini nei ma ia whaamauni ai. Ia o nei tamali I fo le tamā ma le tina matua tātou atunu ia tai fitus fulu ia ma le valsu tau sanga. Ua iai le talitonunga sunga rifo mai ia ua afia ono le whaamoe moe le COVID. Ia au tu atu la. Ia ua sirfia Asiata o lo iai fo isi ngase tu ngā o le tino lo pu e ai na I tangata mātutua neo si tātou atunu. O lo iai le maisela, mai fatu, ia o tūlanga o le toto mawalunga, ia ma mea umawhape nā o tūlanga masani lava e awhia ai tangata mātutua. Mai suka I ma me whape nā. Ia ma o nei la awhianga, ia e te le lava le maale ale. I le tūlanga ua luluti whatasi a ngase whaamai le pipisi, e ngata I leo le cancer,
ia mtulanga masani fa mai nei na taua ia ma le taunu mai lo covid mai se lana mo ni mawina fa mania mai ele fionga le difoma ia ele I fa taunu wina tui onai tina mata mama tutua io sio tatu watunu ia ma mela ia lesa apa I lava ia ma tau manuo ia ma vatul fa manatu al tatu soifo malolo ina ia tautua na pea amu ia tatu Asiata wa taunu mai le fa mai Samoa wa ia fo amata mea mai tatu o Italia Falani ia maletu Elopa taunu ia Amerika tatu vai le 4 miliona tangata mariliu ona ole mati le na pole amatangal na fama ia alea o taunu mai ia tatu le nei vai taimi le mai ai o lua le la savali le tolu tausa o lea ua iai le puipuinga o le tufa afetai le na sia pa pea ae taunu mai le fama le na taimi ae le iai se tui puipui atasi ian tatu a mataretasi lea ua tui lua ia lea tui tolu o le ta pena le fama le 5 ia o mena e tatu te faafetai ai pele atua ona o lana puipuinga ia ma le tele vavave fo i o ngaigoiga alii fo mai o loo fai ai puipuiga mo tatou e o ia la na pei foi lea o lea e faaiʻu mai ua taunuuga lenā o uma ma le lalolagi tele ua faaiʻu mai le o ngā sami o loo iai motu laiti o le lalolagi our small island nation ia e taunu mai ia ua iai ma le vaafaola e pe ona tulaga lana e moliele agaga faafetai ona o ia tulaga e le ngase ai e tapenaga e mai se fausuʻusuega alii fo mai o le lalolagi ia matau mafai e tatope se faafitauli ma tatope se vaifofō ina ia foʻi ai faafitauli taimi lenei ae paapena le lagona I le taunu mai o le faamaʻi ia sa iai foʻi le lagana foʻi lea palotolotolua iai foʻi le lagona le mautonu iai foʻi ma le lagona foʻi lea le tetonu paapena le mea lē tupu ia tatou ia lē lau tatou o tonu a le mea lea sa taualaga I lava le soifua la malōlōina mai le amataga o lou taoga lemu ma lou soifua malōlōina ia o lai lava I ou aao ia e pe o le mea foʻi lea Asiata e lē tatau na tuufaua na o tagata matutua e tauna I ai le fesoasoani tau foʻi na ia le faamanatu ma le matafa I oi a le au malolosi o so o se aiga e tatau na latou taulamua e una ia vaega ia mo le au matutua ina ia malupuipuia a le u faamaonia mai o le na I tagata ia toʻalua ia o le leai o nitui ia aafia faatasi atua iloa I isi aafiaga o le tino ia lea la tutupu e loa le mea le utupu o taimi nei mo tatou Malo faafetai tele lau o fioga le minista le ala ua manino la le tulaga lea mai se foʻi o nai tuaā ia ua taʻua mai se foʻi se tinā matua I salafai e faapea e leʻi faia le tui ua afia ai foʻi faaupopo I manisi o tulaga I gasegase o loo puʻi ai le soifua ae o lea ua tatou I le level 2 e mafai ano ua alu lenei agagafi magei o u faitau atu o loo fenumiaʻi lava nisi o ae maisesi o tatou atunuu I Samoa o le level 2 le na failo mai lo fionga le minista fa mole polo fionga te fono na amata na fipe fa to amata na nei le vai luanga o le po na nei ia o lo fai pe ma batu fa mamlamanga le committee patino na tu voi o tato tapu le na mo le dua ia so I level 3 e fa to fa uma le so Patoa uma I le so na nei le tal te fururua na nei. Al se fururua na nei foi la le valua po le valuanga o le suru. Ia matai e tatou tapu mo le level 2 le o tatou iai. Ele ia fia lava le fasolongo le polkalame. Il tulanga le tatou level 3 le sa iai fatoa fa maia uma le valuanga le po na nei. Ia ona amata ilola I o le tatou level 2. Le sa fa malama mamalele tuai le tionga le sama tai pale mia ia ma watu mai tatou tapu fou na o le o tatou se ai I le level 2.
Ia, ma tūlanga le nā siata o leo wha maala malama atu. E saunoanga le fionga te mai tai pārimia. Ia tūlanga o leo tato wō iai. E ui koe lava ina tele ai le alu o le sosolo le wha maa. A ua matai tū le lei le tūlanga mautinoa. O lea foi e o ngā tūsa lava ma le tāpe nanga o le puipuinga. O te tāofi o le mene nā sa whaia si ma ale le taimi mua na tātou wāwhia i fo i isi wha mai. Tai pei fo i o le mele sa tātou labi ai ni misela. Ai i le mai tau le taimi nei, ua matua te lele si tanga tāua. Tāpe nanga ale tātou soi fu malolo ina e ala le whasolongo tātou tui. I le whasolongo tui e le i whaia. O tui e whauma. O tui whapopo. Ai mai se la le whasolonga o tui e tomai. Tal mele nā lesa manatu ai ai ma ale tūlanga le ono le iai o tui o whanau leo whasolo. Mai o lo o matua alu whasolo atoa le mena teimi nei. Mai le o mapu fo i lau whainga luenga. Al se fu maloloina malato uma frontliners ia e pe o fatasi lava le tūlanga o lo iai le whainga tui. Tui tasi, tui lua, tui toru. I o whainga test. Ia le rapid test e turi tamo e ai pe fia nisi o lawe vea. Ia mato e watu e marisiaki tua i la tau recover. Ma le tuta ua le nā wa sirisile nei mai ana nafi. I le sa tātou talanoa le lua afe whaselau whasu tonu. O nei le tai ao, o leo tātou talanoa le lua safe lima se lau anono. Le se senga le nā o lea lea sa iei whapitoa mai ana nafi. Au ana le lal tai ao le en tātou me i mai le lua afe whaselau whasu tonu. I le lua afe lima se lau anono. Tātou tele i loa la le aso le nei. Tātou tele i maua le aso le nei. E tu sa po se me se lau lua sifun montupu. Le ananafi la vaia. Au nei le so. Le tātou te loa ai mo pai po se tala nā nei le siasi. Ia pe fia ni tangata la vaia mo le nei aso. E pe o na nei le tai au le na maua mele whainu mele na se lau lua sutolu tangata. Na fia mele tai au ananafi. O poru lava ia sa tātou ia le lua afe tolu se lau baluono. O na nei le tai au le na sa ole lua afe fa se lau i bono. Ia, o le si tanga foli nā mai ana nafi ia ma nei le tai au. Ai tau te leilo foi. Ia, po le ale tauru mango le nei aso. Se mea po le se lau se fulu. Tangata i poru nei na maua uma le suenga le na fai. So vai ia, mai le lima su fitu sa e nafi i le fitu sfulu nei le tai au. No na winga sfulu rua tangata. Na maua nei le tai au nei se fulu tolu. Tutolu. Tu mau pea ainga le tai le se mea. Ia, ma le tūlanga o le o whaasolo pea le i la tau lo afia i le afe lima se lau su wha me ananafi i le afe lima se lau rufu wha. O tangata i o tau o recover. Po i o le tu nei le nā mai o te matama siata o le me wha malo si au nā mo tātou. Pa le sa tato i le iwa se lau lusu fitu. Mai ananafi. Tai au nei ua afe ma le tolu suruiba. Io o lona winga la po se mea po le se furulua. Se lau furulua. Se lau se furulua ia tangata o leo recover. Ia o whainu mele la nā fiata. O lo iei ma leo whainga foi leo le tō lua leo magini. O lo tātou whapasene ina lava i le tūlanga o le tātou te iei, o lona winga. O le tātou te lalo o le whaamalu o le malu puipuia. Ma o ina foi la siata, o lea e fua iai. Whainga whai, unga le whai il kāpeneta. Mōre si le fia e lau fionga le lau tō whalewai malai. E se fot whafonga ngā le tunu. E le whaingo fia le whetuna inga o le whai. Langa e tilo i whaalau mai tu tino maa fianga. E le ngata e le puipuinga o le tunu.
ai whapena fo i le saunga le mu, au le tūlanga fo i lona tamau ainga malona ati na ina. E lela i titi la le va ai taula i le palemia, sui palemia marka peneta. E te le ma whala le me fua i luma fua i tua lalo lolu ngā sa sipo, ma tu saute, e le se mela i titi le fetu na inga. Le anga lewa tato mai tau. O le atato wha aunga ngase lava i lesi tolu wha masina i le melea. O lona winga e ta tau na matua tato mata i tūrele. Tūlanga e le ngata o lea wa tato wa ngai e soifua maola ma le whama. Ia a o lo maua le saunga le mua le mesili le na first and foremost. O le saunga le mua ma le puipuia ma le soifua maloloina. A tu atu fo. Ia e ta tau voilan tato mata i tū. Ia pe whawhena soifua maola tanga tauma. Na ia aua na ia i le tūlanga o le popole. Ia ma le tūlanga fo i o le mate laina. Ia por fia tau mamafa, por fia tau sami. Ia fianga fo i o lo ia i tūlanga uma i le atina ina. I le ngata ina ia aua na ise whawhi tauli. I tūlanga o loa, ngaosi, o loa mau mai e tunu mamao. O loa lo fatino lava ma sele lo tato atunu e ala I fatoanga whainga whaiva ma la fuman. Ia o me umo lo fatino o wale soifu maloloina ma le atina ina ma le tau ma mafa. A le tato atunu. O nei me uma Asiata. E tau ma whai lava ina ia tō fatasi. Ona maua I lola I o se au lapi. Ia ma se plan lele. Ma se fuafua ngai fatatia. Ina ia se so longa le leil tato malanga mai le aso. Alo whaftai tele lo whionga I le tei fono. O lewa e whaamanino I Malisi vala o le whaafisili na o whaafisili ngia tuai. Tō vai atu tusinga ia te utou Samoa ia foi e le whaapea e mapo uma I le liu o le sale tō tele ma furisa I le e niso I la tōu na whaapea ni o la tōu tusinga. Pe le ua vave ea le whai unga le whai ngā malo I le tūlanga o le vave me I le vaenga no na lua peitai. Ia la ua manino au whala. Ua manino fo I urungalu. Le folosanga manino ala ufionga le tei fono. Ia ele ai, ele ilu ulawina Samoa mana tunatu le tō wha. Ia fetutu na I fo I muni au. Ina ia le ngata e paleni a wale tamau a inga o le atunu. A o le sili o me uma. O le vainga lautele I le malu ai o le soifua maloloina. Tu atu I whainu mera wha tusa. E pea no whawhisilingia I tā whaataranoanga le vaso na tuana I nei. O le numera lea mātou te whaava ai atua I mātou ia I atunu I whafo. O le numera lea I to tonu o whale mai. Ma le recovery, ma le ICU. O le ala e mai tau atu. O le matua le lei are tūlanga I le isesio I le ICU. E lei fo isesio ti ngā inga. I le Maota ngase. O le fo watu atu le recovery. O le ana ai la sona na fila o prokalamena wha mawinai. E le iwa se lau mauna tupu. O le ua afe tolu se fulu ma le iwa. Lono wingala. E pea ma le afe wha se lau ono se fulu. Ia le active cases o lo I tonu o se o tato watunu. Tō e se maiaia I lantou o le ua recover. O se matua plan le leila vai le tūlanga. O le aso ufina ngalo a lau fionga le tei fono. Ai maise o la tau tā penanga o le ua iai le teimi nei le whainga malo fau. Whaatusa atuai le teimi na oso atuai le misela I Samoa. Ia e peinga kako iai le vaa fo I le leo le whaale ano. Tau oso, koe ngofo, koe oso nofo. Ia lena va ai le matua te le lava fo o le soifua na mai mau ialo ma whanau. O le ase swinga mai ngā o le plan lea malatou mai taituina le nei taimila u fionga le tei fono ina ua o aktu le COVID ua matua lava ta pena mai Samoa mo le vaenga lea. Ia whaftai Asiata. O te lo lava o me ututupu tātou te le toi fia manatua nā taimu. Alia. E le lai titi fo le whainu mela o le mesa tātou mawhaki ai mo tātou nuti momoia o no le mariliu alom whanau. Ai ailo nei tū au ngā. O ina o te loe te lea si tanga o fina ngalo le au ngā lue. Tātou te le toe tau fo le pua malafo. Tātou te le toe tusi fo le lima ua mawai nā taimu. Ai se au ngā o le mena tupu le mena nā. Te la ua fōringa wa ai al teimi le nei. La ua le mau.
pe ono fai atu e avele tulanga fa malo ile tunu atoa wa moi foi a siata na te sira fiel tato tunu ya e si ngata lava ai a olo ina si fatas ya mafuli lol me le to fatat na wa si fiale na tulo tato tangata e fatu tunga lava last minute e tasiale ia tau nu lo tato me masani ana atonu na veale me na tupul Michelle sa ye foi fata malawai ele ngata fo ile malo na fata mala ya ye foi fata mala na matua te fa pe se meta to te vai na te mi I tulanga ma me na tutupu ai e te le o onga na tato maua mai ai e la wa si sira mal temini nei o le so tanga va la lata o le tanga luenga so fo malo loina ma le tato watunu e le se me fo ngan tato feola mai lava na ye u malava le mele nei o komitu mama o le so fo malo loina le faino tui fo nga pepe tau pepe pa susu o au momenta tato mai ai e le se me fo failo ia maltau bala au o se fo maloloina moltato tunu peita ono mela va watu tupu fa pena I lava na tau mo watu le tulanga male na tula le na tato kocha le na ia te ula mala mai tau le temini nei le ngadu lue le wa anga I mai ai le fina ngalo le tunu ngadu lue ia chata ana leva ai mai foi mamalu le tunu wa mo I mai ale me o tau nu mai la ia ele mai fai tui wa sila melna lesa tau fai level tau alanga ma me uma ia maulo alu pela le temine le melna e te lelo na tu taua e atonu fo yo lai mo di maula o fenga luenga ia ono tulanga lavo le lefe mala mai mal tulanga le me fatu la fo I mal fata mala ia na mafu ai fo ina fa fitau ina tutupu a lau va ai le tau dino nga siata o le melena lewa e vai mai nei ai vai nei tato isolation unit po ICU e leo iei ni mai te tele o ta oto ono le tūlanga la ua amata na iai le langona le na le atunu se ai fia o la o e pui oe e tele e whalangolango e saufo mai e fai pere mene nei o tai o e fai le tui matulanga whapena ia iai lava le langona wa le melna le wa wai fafo fama ia mal tato tulanga masani ana wa pe o fole wa via matoni le vai polo mal fiu mal vai auli vai manino wa matua ele leto e vai se fu se ti polo tau fu na tiro leina o ina le pito I sili ona fa solo ato o le turmeric o le ano ia matulanga umalabana o le vai polo o le fiu o me umana fe mai le mau le saune I anisi foi le mamalu o tato watunu I Amerika mai lauli o le tamana e panginga le mea nana mai a le vai auli ia palu ia le ano ma le fiu ia ma le tulanga I tato waiti polo ia o tamana e te whelua ia ma miti le asset le nao ti polo e matua fefe a iar COVID o inala leo teilo o lea wa matai na fofo la mea ai ai se umi e te ta o toai fitu aso se fulu aso iona i eiro leo mena a fa pe test nei oe o lua ulaina iona e ta o to toro le mo le se fulu aso e umalo isi a wa to e testatu o tasi le leina o maia e ma le tele turunga te leto e pisia wa leo wa maalo tino ia male mele o lo wa fia e tu sa pe lua pe tolu au laina ai o e malos tu sa wa fa ngata I lo tino mi lo minute system le fama o le tu siri la le na temi nei asia tai la mau o le lava o le fa mala manga I tatu tangata o le public information informing public information a e maua loa ia ta oto loa inu au whala au ai se potu mawhana ma se potu lau te leo le whale ai ro le a CEO ia ngai whaleo o te nopu no whale sa video le matangi
Ia mai no ma weto so tala no sistanga tu mamau ia se furu nga fale va awone to va la lata mali tu ponis fa fitau ia mal melana ia tato olele felesi al tato e te mi masha Ei. tato nungo matangi na e angi mai ia moli atu ni fa fitau li ai mai le e fu te mana vai e per tu langa na le moli mawina ua babi o feni recovery ia tata no fai no mela shata Ei. a recovery o tangata o recover ola fai no melo la recover e o fongia ia a fai al tu langa le sa tato ia mai na fi le va se la ro fitu ia le wa afe tors fuiva ia se la sulua tangata las e se vai la na metele se la sulua la malolos ia o tu tangata ia mamolo no moenga o fo ia o longa solo mai pela o fa long time la wa fia e longa lava e tau to to fale mo se fu wa son fato ala ngona ko le tulanga ye a lo e fo pea a inga mo so uma mal tulanga le leina le mo mawina Alo faftai tele la ufionga ile tai fono e tu sai o nisi o matau pulo tele e mai se lava. Ia o le whamani nonga o le vaenga, ia wālanga o le telefo o teimi e tau sa ili atu so mātou teimi le tātou soi fua maloloina. Ia o matua pisi lava. Ia o le ala fo i lea e whautanga malia ila o whionga le tai fono. Ia o nisi au teimi o le awhaia o e mafafonga o le New York. Mai se fo i soi fua maloloina i lunga o le tā whaatarandoanga. Ia o nei mana ia fo i e manino le leima tā upu i lau fua tala pipi fo i au whafonga le pa i o le tātou ai la tau o mai mua mai. O wa uma ofisili le tūlanga le COVID te lo fo yo le ua ta oto pailango ai e isi mata upu te fia fisiringi ai la ufionga ile tai fono mata upu lau tele la o le mata upu le mai tau watu o le ua tau manu mai lunga su enga fo i le mata ngaluenga o ngaluenga ia i vaenga fo i o numero fa mau mawina o le i tau watata mai ai aseta ia al tatou malo ma le tunu o le o iai to tonu o fa mau ngale matanga ru am faiana e fa lau tele ma e sau noa ile vaenga fa mole lau fio ia o te taofi asiata na wa ilunga o penga o fa matalanga na fo i tala o fa sala watu ele o fa sala lau mai o mta upu na matamai lalo o le fa sisilanga ale o kika sili al tato malo ia o te manatu ele se mata upu la titi mta upu lea siata o te loa o lo fa soro penga luenga al tato fainga malo fau tato fainga malo fidia o lo atangi ai tu langa o mea ia le tupu intanga luenga taitasi ma o le te sisire mai a siata ele o tasi se mtanga luenga o susueina o lo tele matanga luenga o lo susueina i fa fitauli o mea o lo fa le tonu mai o te tali tonu ia e te le mamafalale tulanga o le fo i ngase ta tala no i o ngase i tulanga o met e tofi fa le leia i tonu le whainga malo ai mai se ai o lea ua fa maunia mai ele ofisa o pule masutu si o lo ia afianga fa pea o lea fa inga o aseta i te tonu le tanga luenga o ngā luenga e o watu maltolu miliona a le mai tawina o nei aseta e le o i te tonu umai lalo fa maunga o nei aseta ia se taimi o te manao lava e mau se rua taimi ma le fionga le minista e to faia olo fiti va ai ma oina na ia faalia ai le kapeneta le mta upure nei le fato a salpafo e le a mio tonu le mene nei a fapeo a seta al tato malo o a seta ale atunu e le tatau o na alu nimo o mea nei se longa lava iai tūlanga o le whaatūlangana i le tūlanga aloa ia e mawhai ai o na tilo le a seta i teimi le whaatawai le teimi o le umi o lo nao ngā ma le taimi ave ese ma wha maunga ntanga luenga.
Ia o le lai mai tau atu nei. Ia e matua te lele a sianga o lo iai. I le ese o le whainu mela ma le value o le total assets. Ia le so e atu. Ia o lo tele me o misi. O le ale lo loto la upu i le tulanga lea. I se teimi na sa no pe leo minstaya ia mtanga luenga. Ai le tulanga lau tele lo tofinga lava fa suite ta. E mai se le tulanga lau tele. O te moli mawina. E le o tasi se matanga luenga le malo o afia mta upu nei. Mai o se mea e tatau o na fasao. E le tatau na tato wo i fa pelango o aseta umanei al tato malo pe se fulu tala, pe luas fulu tala, po le ale tau. O tupe mafo le tunu e taun wha mau le lei. A wha pele mawhai o na tato a puti puti i se vaenga i titi o le tamau a inga ma wha tāua, ma wha mau nialo na wha ngā ina ma me wha pena. A wha se tea la o na tato a puti puti le tele ma le wha sao ina o tupe le tunu. Ai moli mau mina, ia, e iai tu langa lea mi o tonu. O le sa whai ai tono mtanga luenga taitasi. Ia, o le ale tu tala loa ina se tala. Ai o se taimi, o lo loma mai le suenga le fionga le minsta tupe, i le mea tonu a le forensic audit. Le sa tawai e le a fia ai le tu langa le paresua tusi al tato malo. Ia, e mai lava nisi tangata e se atu. E mawhaina la tau sueina tu langa ia ato toa. Tu langa e tatau ai. Ona whatino ina te suenga po se o kika ina. O tu langa o mea ia le tātou atunu. Ma e le tatau asiata na tātou wopo ni sa i whapea. Langa o i. O le tupe alu lea le tātou atunu. I tausanga uma o mea whainga luenga. O me whatino ai le ngarue ina o le tātou malo. Mai a whapena iai ni me pio ma ni me whale tonu sa whai taimia. E re taula na tātou tue whaua le me lea. Taunta tātou matai tū le lei ma wawa ai le lei. E le folo le whainga malo fitfilia, fau. I whainga whaavae sa kolosi mai ai me le tau fō atu nei. Fo e sisira mai lava i le tele. Ma le anoa i o mea o le tau whaatulanga atu. E le ngata fo i whinaunga o mawhauwhaunga ma whetena ingo o manatu malangona. Ia le fo e mai tau atu. O le fo e tau whaasao atu le tele o mea i e misi. Ma e le ni tamai mea o mea le mawhai. Ona omi o mia whaaniu ale. Wa ale mawhai na tātou whaasao atu mene. Ia e umane lava le tātou mta upu e mama soro lava mea. E le mawhaina malu puipuia le so ona whaalu whaale te tau pe whaalu whaatau tala. Pe whaalu tūlanga e le tala whengai. Ia aolo uti le tātou whasoa. Ia matau ave le whaamua i le soifua malolo ina i le teimine nei. Mai o te tāofi lava o se a onga. Sili mata ualena mo le whasolonga mo le rumanai. I matanga luenga lava ale malo. Ai mai se fo, e whaafonga mai ale au whainga luenga lava le malo. Mai a iulu whaurulungo mtanga luenga, whaurulungo whalapoptonga, e tau lava i se tangata sili o na maua lalo le whaatula ngana o lona tofini. E mana o mia, tātou tu whatasi e marupuipuia i e tūlanga umor tamau a ingo sio tātou tunu. Alo whaftai tele lo fionga le taitai fono lo fionga for sui taitai. Penga malu. Aula toe o so tua o resi au whaafesili le a whaamule a o te tupu whaamatangi le uwa. Ia au se fina ngalo fo i o lau fionga. E le ropo le vaenga, e le pe i tau mumusuai la le to tele o le mausi i o le iei nei e tautalia le whainga malo fo. E nao se fesili e tu atu i au ta whapele o le vaenga, e la le ingi nei tau moni e li sau noanga le fionga i le aki e tupu. E pe ke ukau maua e mangisi wa lau fionga le taitei fono. Asiata e le faula upu le whaipea. Mai o mea mamai u i ruma. E le alo po isiata o se niu. Po se si lava mea o whaila upu lea whaururunga uma am tanga luenga le malo. O le whainga malo fau. O le tato whainga malo fau.
ua mavae atu vasa o whainga whitwhiringa, o te ala teimi o whainga pālota mal porkiki, o leo o se ele va o le whainga malo pau e tau ave le tunu. Ma le talo ale alena ave le amtanga. O a futia ua sola maso walu, o ani mea sa whapena na whai, o le teimi nei, ia muri mai le mele o whaatati atu. A whai o le ala fua fau lewa a batu o le whainga malo pau. Ia longo sa ia mausta ia ngā luenga o le whai atu le teimi nei. E le tau wawa ia fo e lau pua tama whainga, ma e le ai fo i sesi e tu sa sau, i le tūlanga o leo fina ngalo i ai le fionga le tamai tai pālemia, tui pālemia, fonga fitalai sui fonga fitalai mar pālemene, malo mato wala awina e tau ave le tunu. O le tūlai e le whainga malo fau, e leo se whiriwhiringa si tō tasi. Kua fuli Samoa, pato tua i le atua Samoa o tasi o mai tau ave le tunu. Ma e le mawhai o na tue whaatanga tau sesi. E lava sa avatu lava le tūlanga manino ma malama mal whata mali o le tato whainga malo, lo malo whitwhilia. Anga i mai loa masanga i mai eo mai tatou ngāri rua whatasi. Ia e tau ave le tunu. Iona tūlanga uma mōle le lei. O ani me wa tatou tau mai sa whale tonu, o le tatou tiute. O le teu, te pue, pale, whai i rei. O a fwoi ni men tātou tau mai sa leanga, tātou mai whai whale lei. O a ni me o tātou mai o le lei, tātou wha wau. Ai pe o le tūlanga nā e le nā masela ina, tiata e whai pēa le upulea. Is either you join us, o whai le me tau na whai. E leo se si tū le mātou te tū la iai, o le ati na ina o le manuia o Samoa. E le whapea e tū ma te sesi. Le ai, o le tūlanga sanga tonu lava ia a whai o iai le whaururunga o le tanga luenga o lo iai lona ato toa malana ngā luenga, tau e le atua le tangata i lona tūla e whaatino lona ngā luenga i lona tiute. Tūlanga wha maoni ma me whapena. A whai fo lewa i e tangata i e lona langona e le fia a wai ono ni ona langona wha tangata. Ia, whai mea mi o tonu. E le one tangata le atunu. A ngā i e whai se malolonga, a e sa ili nisi tangata e o me tau abe e ngā luenga. A e peo no whai atu Asiata. O le tūlanga lava le vā whātai ima le mea le sa tau fō atu fō i nei. Lea e mafu ai fō tūlanga lea. O nisi lava fō i o whaurulunga o mtanga luenga le malo. O lona nau pēa lo lato whina I le whainga malo o tuana i atu nei, a peo no whai atu. Ua se e le sao le whainga malo fau. Ma e le te tau. Ona iai tūlanga o le toa fifa ali o se whatau te o seti. Tūlau lava Samoa ma le whaponga. O lea ua maea o na whaifilinga o le ale me tūla iai le whainga malo fau. O le taimile nei, the government of the day. Ma o le talo le nā. E whaololo maulawa i tūlanga whaolo, aram tūlanga masani. Le la savali, le valu iwa masina o whaipea. Mai le mawhaina whai e pēle mea leo le tau mwhai e tau anau whina ngalo o le au le usi ustai ma leo whatau te. E le tau na umina whai le mea lea, e pēo na mātou whai atu. O lo tu awa noa pēa le fionga e tamai tai pāle mia e lo na loto ono sa. Lo tau whafoe ai. E mori le nganga whaaftai nisi o whaururunga mtanga luenga, o lato langona o le mea tau na whai na whaasolo i rumana ngā luenga, ngā lue whaatasi. Au nisi, e leo pō mala e ati le vai, tasi al tilo, o la ia ili mea nal to toso vai, ia ma whai pēne mea leo le whai tonga fiti, ina ia whai pēse mea, e to ali aile saa le whai ngā malo pō. Ia, na o lofa anga lava mori pō, wa aolo le teime whai e whai unga, ia, o na toi alofa lea. Au le nganga le nā, ma le whaatinonga le nā, o lofa solo pēa tau rumanga, e le wha pēo se whai ngā malo, wa nā o le whaatua i le tua Samoa o tasi. O le whai ngā malo, a le tatou watu nuu atoa. Ma o le tūlanga fō le nā, o lofa solo e pēa tau rumanga, ma wha moe moenga uma, ina ia se e safo lau, e mei se teimi nei Asiata. E te sila mai, o lo te le whakita auli o lo toa li ai me uma. I le ngata o le tūlanga lea, wa sila mai,
o le tau whaatomtonu fulawina o fina ngalo o whaorulunga mtanga luenga manisi, ia au le vā fo i whaataitai, na e te sila mai Asiata. Pe tēnā inga ma le masofa sofa o tū la fono o le fo i tau pau watu. Tau au matu nei le mau whaamsinonga o le fo i na pisai ma tau whai e whai unga ma tūlanga whea ngainga ina ia tau tau fio fiai le whea inai. A le te sila i lunga o penga o whaamtalanga. O lea tau mawhai e fō fina ngalo manatu malangona. La mai la watu. Whaafile mu watu. Tau whaafile mu mai. E whapena se langona. A le langona tonu le nā ia te au Asiata. E wheo lolo le wha mai o le COVID. Le wha mai le tau fō tonu. Ona o le tele o whaafitau. O lo tau mawhai ina ia fō ia mo le leio se tātou tunu. Malo whaafitai tele le tanoa. Whaalele ua manino lava. I ulungalu wa manino fo i taoto a tātou tauleleia. Ia le folasanga malama a lau fionga i le taitai fono, o lau fionga fo i le sui taitai. O le whainga malo, ia manatu, ono o le tātai mi foi, whai alo fatu foi. Ia, ae whai umaya i le tātou matanga luenga, o lena i le tātou container lea na fo o le a malanga mai ia pe o tau iaise vaenga e tau toi tu au lafo, ono o le tūlanga i le whaamai ma poloka i o vaa, whaona whaamanino e tau runga ili tā whaatarandoanga lau fionga. Ia, Asiata altasi le nā mata upu na matua laulili wai le tātou fo i le level 2. Pai sira fia o aina i au whaiwhaiva, au whaiwhaatoanga, o whaasal whaatau o loa i tawhaala. Au e loa paura le me suru i e lau whaiwhaatoanga ma lau whaiwhaiva, mo i a fola fo i e tawhaala, ma kapisi, ma talo, ma popo, ufi o niu, ia, e leo mawhai na whai. Ai ua manatu. O le whawhonga tau mawho le atunu. Waso umam teimi umam se kono leso. E le ngata fo i leo tūlanga la le e containers i te sau no mai ai. I le whalawa i ngatu i le wafu ma me whapena. Ia, ai lava mai pele on sa. So, te teletonu lava Asiata o le mafia fia fo le nao le mele o ta alo e neile au whaiva. E inka ngaka are alo rofa sot. Wa verko biti ma me wa si ia ilunga mea. Sila mai wa matua maua le taimi le leile nei e whai ai tau wanga i le mea leo leo ilunga o tau. Ioi, e lela i titi le tau whaopopo lewa ilunga o loa mai ma loa ade. Mai lela i titi a watu wa a fia o tau le tau o fua wha ele leanga. A au mai wa a fia fo i nei le tau o loa ngausi mai whafo. Ia e whapena se langona. O le taimi lava le nei o le fufuanga le nā o lo tau mawhai e pēl tātou malo mai o taltala noa fo i le fionga le minista o vaa i le whenga ia olo. O te loa tau tātou te tilo a tui ngā taimi tonu la le nei tātou te loa aile ngā whatau li maina o le tātou services i me tau freight. Therefore i el tātou from line Samoa Forum Line, ia, o nā fo e tau mwhaile nāti na el tātou malo. Ai tasi lava le whamoe moe, ina ia whaatau ngō fie. O loa le awina mai ma le awina atu i whako. Ai lango mai pēr le, lava mai pēr ma lango pare mai tātou atunu. Ia, se i tau whaato a ifo. Wa o te loa tātou te se e loa le level 1. Ia, o no talitonu lo lea Asiata ua solonga le nei me uma. Wa iai wa matalatala uma tūlanga o le tātou whela wa inga, o le atinae, ia. Ai ta iuru lava e tui fu maloloina ma le talitonunga lava Asiata. Ia, tau alau me whaalongo i lo whatam whaalongo i oi. E le to eise me o lo to e tau whatalitali po ai sau whainio o aspolo po o penatol. Ai maua loa i le ngase, ia puloro i afu malpop. Ia ma Ia, au te lope au a motusia le tātou a fsota inga ma le a fionga i le teifono. Ia, ai maratu fo yo le a whaina lea.
ia wa le fo te loa wa fasifo ile tulanga fai unga fo le fa tala noanga ia ai pe ia fo yo no to fa fo tu Samoa ile tulanga le amatanga mai o le fa tala noanga ia o le pisi lava o le fionga le te fono ia po le fionga le minista ia o le lava na fa la mai le time ia mana tulao te lopo le ase tulanga ua fsoteinga ia au te lo fo le na u fa si fo la na saunoanga ia mana tu fo ia o le ale faina le lo fina ngalo mala malama me se fo isa mo le divanga o le afiafi ia wa au te lo fa mai anga lava le o la na saunoanga ia fa si fo ma fa mai ai fo ma le tulanga o le por kalame le divanga fo i o le afiafi ai ona i vaenga au tanto ia lava fo i le nei taimi ma fa fo ma wa Samoa e se li le mali ri o vaenga le tula i mai Samoa ma le manu mai i le matanga ruenga o ngā ruenga ioi mo mana tula va so fisiring ia ile fionga ile minister e ui lava ele o le tula ngai la lo le matanga ruenga o ia va ia e tai o le suite tai o ia foi o le tai fono e ila le vaenga le nai mafai o na ia le tari foi tau pe foi la o ia ila to le na e istanga tale na meli mai foi ma mai lo na fina ngalo foi le pe ai se awa fisiring ia foi la auli ia i mata upu tau soi fua maloloina ai le ai oro fia ata ia le fina ngalo le tangata fa mai ia ai fio fola auli se ole poko io e fai la ulafi o lo poto ia te fai me ola io o te ofo ia la e fio la e fio li tamaloa ai te le o mala malama ia o le sunga Laaulialemalietoa o ia foi o suite ita ia fai nga malo o le tai fono ma o ia foi o lo to tono le committee fa foi le New York o la ia to tono no winga la ni no mala malama e tala fa unga foi le fai yo tatou fa fisili langa o ia lava talinga mata upu fa la wetele ya e ma fai pay for ia le tulanga o ia tamai tai pale mia le fionga tamai tai pale mia ya vai le fior sa fapito ele o ia se minister o le soifo maloloina ya alanga o mai ngai pasia uma mai ele ila to soifo maloloina ona uma ila ya ai momori mai ko ma le lafia le si foi kanga kale ai fa le momori mai pe fa vai ki polo sumalia mai lo na fa le fia ele tali na fu ele fionga ele la el sunga Laaulialemalietoa fa fsidi ai o le ya o manatu fa manino a fai fu etele o si le fia ya o ni shota to fsidi fa lawa etele o fsidi tala fa unga mo le fionga de te fono ona tua e toru pulo le pulo wel to maloa o le pulo fa minister pulo fa te fono male pulo fa suite ta io o pulo la na ia mole manino fo tanto ie fa fonga mau ia ke fu o mai nga e ha fu me fa pia mai io e mai la fi mai ko pa la kankangi me fa pia mai e kalifua ia fisili ai le aver fisia na ai o le vaenga la le fa tu la utala o ka se kupe kono si lia tu le tonu miliona vaenga o Asiata ana matanga ruenga le ua maua ele au suetusi ele au vaenga fo ile le orita le ka u fasa mo tanto o le o kika official o ka hengi ngei kupe ke kele ka aloingi kangaka isa o ka miki ma to sa va le kio io al tamana e fa tulo ia e mai ki yo ala musula vaenga ia o ese io mana tu vo e toi fa fo ia la tala le te o lunga tu ai ma fa si fo pro kalam e toi fa fo ia la tala le ile sau no nga ale fionga fo ile aki epitupo ia ala fionga ile matailinga ia afa ia ukala mo mentioninga ia la nga ke o se wanko ina ua sau noa fo ila na launga o longo a pe tala fa avalo anga ona tuole na faila na sau noa nga fa mai e pe ia e fodinga mai a kau maua sis e pe ia e fodinga mai a kau maua sis mana tuala ia na tele a fo ila to fo io o isi tai na fa se ale to tele fa mai o le malea e wongi ngalo ya auto o kama ia le fe ngai male maua musunga mai le nganga pa io le tua tai ia lai
mai o la te wale ngaruenga o le tala noa ma le nganga pa i o le atu o mea umalai ave i tai fa pene i maso se tai o kalesia e ave ala mai le musunga le ala o kauva vala mai le ala o kauva vala mai ya le ala o kusu e kusisa o ha kamasa sa le o sa ve o mai lunga ai te lo le mele tau itu e le nga se kasi se makanga ruenga sa o ya la kami ki fa vale le amato aki yo ala ana kama ngai fa antulo yese me o tupu e punga mai kokong aki yo ala wa ia kurva ya ole antale na le utau la imasi o tanto tunu wa tau mu muso ese iyo usa wa kau mu muso ese e ana mawale tu ainga me foi lele afaya tur tapu afaya kule malo le me fai ai o fai si me afaya tu fa sa ya fa kai kainga e awal fai be le ai o fai ya me afaya tu le minister ta o fil me le ai o so ala nga ya si o fai lo nga ya fia ma kia sa o ni lo ma kwa fenga vo ne vai lo uso iyo ai fai tu la utala o te lei lo o tou a fa pe fo fa mai ni so fa ngaruenga le malo o Samoa o te lo ko ke le io na ya o me se fo la to fie mo tai por kala mele e wi ar ko fi ka ya kia ar ko fie ko ke maka il por kala mele ni ale BluTV a fa pe o tou fa fonga mai e no le fa tu la utala ai le manu o ai le manu o ma ko le loa le mato fie mo o nga vango iyo mai ma we peng fa pe ma fa in kaf su ya iyo o ele e te fa so esa le an sa no ne sunga Laaulialemalietoa o ele fa kokoso au vai o mana tua ia va ya ku ngesi o kinga inga yo ko fa finga ya so ya e o au mai se pole ase me au mai e lo mama o kwa ila lo miki le fa kokoso mai o vai o ke la ku ro ya e fa pena le la usa uno le fionga di tai fono a fa pe e fa fonga mai ai o le isi le e a fia ile melia e fa ila unga luenga a o lo loto a to mo lo mafau a to e matua e te ena le fainga malo o le aso o le fainga malo o le taimi o se fa sa moanga le lenga le government of the day o le wingo le na fa matalanga o le fainga malo o le taimi le nei wa ia ava pe or ngai ke inga ke o fo ya o iru songa fa vale umi iyo e ore o putu sa ola fo va tu ye le o se ke fo ape fo si wo fa ku sa ukala le le hai o le matua le o le ngakala iyo ai fsi dinge yo matua o le matua le o nan tala fa yatu ava pe o se tanga ta fainga luenga le malo a o lo e taula mo ile fa se ino ma fo o lo o fainga luenga malau iyo o le va ma tu langa le matanga luenga ma fa pe e awar fayar mele awar fayar me ya ciao le si fa vale what che io fa vale ma come si va ciao le si fa vale so ia le ola fa vale umi io awar faya asanga faya le io asanga faya le ia na umala ia ka ayo fala malaunga luenga ka ayo kule o fala afia toi maniso ila to le sa lu ye lo e fo tuanga o vatu fa pena tatalong me ma we peng fa pe o fa me CEO iyo fa pe so waru ke fa sala la ai sa wasia kama ke suia e te lo la utala mo ia ta fia CEO ya o le tanto por kala manatu ya la tatia le tanto no manatu e le tanto manatu wala le sa no le fionga ya le pepe la son lafi le utala mai e le tanto fa fisili fo ile e ono maua i o le top up tolu se furuta la ale tichi sel iyo ia ai wo manatu ono le tatu taimi ia me se fo le tatu por kala mere ni va ngale fe karinga na so ko kiki le ai la ave fu ono le fie iyo la ave fu ono le fie ila va nga falon ka ye fe nga malo ia ma me la sa tia fu le wa tauna ave statu top up okay o le fisili le la watu e se ka ko mo ile tatu fa salon fa business ai mese o le tatu fa pitoa le al scopa bex
a tatou wo mo ia a tatou foi mai ia wo mau awange ia resi awake resi ia ai tatou tolus full tala top up digital le la fai toilo fafsili ia tau ona tatou talina ai le afa le tu la ono i le tatou programe ai si tatou tu mo asiasi le scopa vaccination ad to e foi mai ai a missionisio tatou fasalong fa business pai kur ka fsili awange ia resi mai mafofo po CEO le la ka fsili we'll be right back. Ui, mangele vaccination drive lea. Baby, yeah, laka ko e vaccination drive way loa. Te umai maua I se top up e vili daddy. What's that? Daddy and Samoa, baby, eh? Paul molea, o I fe quick le ko viki. Sao le o kuia le kako skopa le fakingo mol kako community. Yeah, but I'm sorry. Si o whangau lewa fia aia ngā mako supoi mo moli ia mam le ngaluenga ea se ko breakfast O ia tawi leia le fai mauan maruta eo. e moi Io mauan pankeke ki koko me uma e fkawi moe. o whalongo fo e ko incentive fo ngale le top up I digi sau Samoa ka fia vilia hanlai o Ia uma vaku tapa percenti o le number 1 la yo. for le number 2 O ia ke lea. one number 1 for ile I petrol ea Oi, e uma fangalo ko fangamalo ka valea. Ia ngor pole, le vai mo petrol voucher. ia wa o le kali o le pusta Ia ma ngai ke le an me sile. Mau foi le red test. A or fali. Ia ko siaki fali so falo. ia seki let's go kids Ia. Sua tu yo pitola. okay pasai lava Le Scopa Save Together Vax. Aso tōna I nei tāo hiva I le whai le fiafi. I le no fuanga tolu sa Fumarivalu Robertson Road I Mangele. Taro sa kaina reo mai o tātou a inga wō mai masani. E whai o la tūtui mua, tui lona lua, po o le pusta. Au mai whai o tātou wala ma whanau mai le 5 tausanga le Fumaritasi tausanga. E whai o la tūtui pui pui. Ia le na fa talo fa tu te liu me o le tatou te ia ele foi vai ngole fiafi a wone e ngalo le tuinga tele le ale tatou skopa kama makenge kuai o le kolisi a Samoa faia I le tolu suma le valu Robinson Road e mangele ile aso to na nei aso iva ile tau le iva anga ile fa o nisi nei o fa pitoa e te mawaina le o so te mai le fionga ile tutupe o le maftanga skopa le fionga ele o pepe o taavale e se lau mua to ai Samoa taavale e se lau awange e sa kusi mai ngo mena se lau lau ka avale o taavale malava mai de tasi e tau le se lau e mua to ai tau no e te maua fua le petrol voucher 5 tala now o le mua ke maua ai afa pela e sa lau ka avale ai ko fa tangata e fai uma o la tui to tonu le taavale e tofu le tangata to tasi ma le 5 tala shopping voucher ile na ile tatou New World to si lam to fa fonga longo winga e saule ta vale maua le 5 tala mankua le selau mua 5 tala petrol voucher ai atu afa po le alava le fa inga o tangata e fai o la tui to tonu le ta vale e tofu le tangata tui ma le 5 tala pepa tala oloa ile New World a e saula malu ainga e ko fa lua se lauta la le wefo lo fatamo sa o ka miki sa ki yo al awala ne emisia le tatou fa mo le na o si va nga te mo ya o le afa pe fo na e mo le care pack le na e mo me o rat test kama vo ila le pe o mato o au e lo la ukala wa tile fo le malo lo sio pu isu va ne fa fonga la tunu awa so uma tele isa ma to office ya e fa yar kamale vil pu isu awa el red test la ngai mo mia la vale le ma sa ngale mu ya o ma to fo ya pe sio ye malo lo mo fa yona nga so lo ma ya anyways onisina ai mo ma breakfast afa pe fo ina lo wa la ngai tela ilo le tai au e fero ro e tele na le fanga o tu ai ngai tai au a wait te popole e mo la breakfast keke pua pangi keke mo ma le iputi
mafana mavevela ia ile foi tai au o le ufa solo ina winter tatou wala ne emisia ia le tuinga tele na ale skopa ile aso tona nei tatou mai se fali tatou fafsili e te ono manu malo ai ile tulanga i se top up para tua tolu se fulu tala digital top up e fialu esengei ia pe amale lima se fulu tala Samoa Samoa mai fa malo mar fa tai le tatou suile na manu malo ile aso nafi ia o lena fia ua maua le lima se fulu tala top up ia a Sione ainga i Samoa ia o le vanua na o tatou le la tu tatou fafsili o le fsili e tatau ona afal ia le tula e ono o ga lip mami nguke e ke kali mai e fsili o tele tatou we lunga a mai aloa e omi mai o le fsili o ai o le ata alo male moana pasifika ile pa unga le vayaso le nei o ai le au le ala ta alo male moana pasifika ile fa unga o le vayaso le nei ia ai po fefo e ta alo ia le na omi mai lautali le fo ta penatu ia le tatou vaenga o lo ngafa male tulanga ia e wa fo ile tu fa momowina o va tu lunga male tangata to atasi le talisao ia tatou teo le tatou vili sauanga o kasi ia fekau sauanga o kasi te manu malo sili atu male tasi e fai le tatou vili e ono manu malo ai o el tangata to tasi talo fatu ya me Lucian nonu tunu ya para tau mafutanga ngata fo ile Lucas wila vai Lucas e ka fier ko puru eti nali ina to so na fayela man to mo na Pasifika lupelele William nga jaileo meti fale se fulu fa ofo na dai tailua me se fo yo to fina ngasolonga tapu MN ma to mafutanga Susana yone titia nga tailolo so ya fatu ma uto uma lava mira tafa ape fo ia le tamasi uso ya fata tamati le lua me se fo le tautonga ya te sisi ma le no foalo la mafuta mai nai sini Australia uso ya tupo ma le fo monga ngata fo le to fa matiu ma le tausi la fionga fonoti tupo ma le fo la mafuta mai nai sini Australia ma lo lava le fa to ma lo le no sai ia e nga fo ila le tatou 5 minute le ia se i fa ye tuaina lo fa anga mo to telo tatou moira tafa alole mafuta mai nga te lea o Franiko me tai ma le tau mafutanga ia nomeneta malua fou malole mafuta mai nga te fo ilea iyo Smurf tamasulu ie la le yo fuatino oka ai top les wafa e fa pe foi la en falefia ma le totele e sa ko la faele talo fa lava malole mafuta mai nga ta foi le ia ole fionga ya ale po se uso ya Alessandra ma le tautonga ya Jenny la mafuta mai nai ila loi fe foi Wellington por rua ia nga ta foi le mo le to lo fanga ia Katie Crichton ala timu ma le tau mafutanga John Leslie ia faofo na nai e mai se fo i le to tele o to okai ia fa pe foi la le songa ile po le fionga fo i le nga YouTube le to fa le to favor fa to funanga wa fo le so mal fle lo ainga to lo wena lo peti mal fle tua le mafuta mai fo le fiafi ia mal to tele la vonisi songa ya lui kirkori io ia le si o mai ia la wa ya ku ia ila to le wo kai feel like I kill ka pisi ene ia ia mana ia fo ile o kilo kunga toi 2 minute toi 2 minute ia ona umalola ia leo swafa ai tatou ofisa fa mole tatou ila tou ro ngafa malvanga lea ia ai fo mai fo ia Italia ila tou lo sao ia e tu fo ilungo le tatou ad o yo tatou spin ile nei vanga fo la fiafi o tangata e ono manu malo ile tolu se fuluta la top up digital olo ai ngai Samoa ma tu fo ia inga le tatou top up le afa pe malo o ele New Zealand po ele Australia po ele America ete messenger mai le tatou Tautai po le BluTV e ma ngai le messenger mai Tautai ona e specifically al tatou por la meleni e o mai ele sua follow ainga ma mai ma le lato numero telefoni ia afa pe o ele te le lai manu malo o le ala te Samoa make sure o le numero te au mai o le numero ale digital
Aua ai au mai se numero se isi company telefoni. Ia e lua tausanga te whatani whatoa ma watu li tā top up. Ia, o lea la ua awhatonu le tu lai fitu o iono, manatu la tātou me i le tātou whapitoa nei. Tātou atu tātou whasalong whapisi nisi. Fo i mai, bili le ungor keisor kaku top up limbas full tā la Samoa. Fo i mai. Ui, mangele vaccination drive lea. Baby, yeah, laka kore whai vaccination drive wai loa. Te umai maua I se top up e vili ai, Daddy. What's that? Daddy in Samoa, baby, Paul molea, o I whai e kuik leko viki. Sao le o kuia le kako skopa le whakingo mo le kako community. Ia vai, sorry. O se o whangau lewa fia aia ngā mako support mo moli ia mam le ngaluenga. Ea, e se ko breakfast. O ia, tawi leia, le whai e mauan maruta eo. E moi? Io e, mauan pankeke ki koko, mea uma e whakaui mo e. O whalongo fo e kou incentive fo ngale le top up I Digicel I Samoa. Ka fia vilia hanlai o. Ia, uma wako tapa pesendi o le number 1 lai o. For le number 2. O ia, kele ea. One number 1 for ile I petrol. Ea. Oi, e uma whangalo koe whangamalau ka vale a. Ia ngor pole, le vai mau petrol voucher. Ia wa, o le kali a o le pusta a. Ia, ma ngai a kele a me sili ai. Mau a whele rat test a or fali. Ia koe siaki whale so whanau. Ia, seki. Let's go, kids. Ia, sua tu iau pitola. Okay, whakatai lava. Le skopa save to get a vax. Aso tōna I nei tāo hiva I le whai le fiafi. I le no fuanga tolu sa fumare palu Robertson Road I Mangele. Talo sa kaina reo mai o tātou a inga wō mai e masani. E whai o la tūtui mua, tuilo na lua, po o le pusta. Au mai whai o tātou walo me whanau mai le 5 tausanga le sfumare tasi tausanga. E whai o la tūtui pui. Talo fala Samoa. Asiata fale manu mai le BluTV. O disi nei o vaenga mata iala. E ao lava no tātou tausisia mamuli ta ia. Awale nei taimi le pui ngor COVID. Tusalava pe Yesu ngor tātou moli fasilosinoana. Tawhalawa everyone, my name is Bea from BluTV and this is a public service announcement for these challenging times during the pandemic. Oi sorry. Wa ova kere lo pipi I tangata le luma. Na ona iau skepu as kolu kua. As tua tot. Tongi lo moro rimma I luma. Kilian mea ole va le te tau ona iai. Hi brother! Atari. Kua inga whiro aila le fia kele le Omicron. Rengi fusi. Awangi koe whengi fusi. Awangi koe whengi songi. Ao whiro I fōlea. Talofa brother. E meiro wasu. Manguia whawhet. Sai. O le tamatito I sefe lava le nā. Pe a whai e te fia mana o e awana I a fia o le Omicron. Arua whitaui fo I mai se tangata. Awana I whaia tu ai ngā tara noa bāwāla lata le I fōlinga. Ona o whai te tenga o le siama. Se karo whari simi. Ka kore le whari kere koe whai au. O mai o le usoni. Ka kore māngai o mongi o rau rekso nani so. Ua lata te le lautala noa. Mana tua fo. So I tua. Tau mo whai awana I pipisi mai. Ia na iana toi inga fo I lero krisi masi lena tēnei. Ia awae fia I tele le whamai. I le whipasia I whapena. Toi whawhela I atu I le whawawina I o le tātou proklame I lona vaenga whaiu. I le nei fo I vaenga o le afiafi ma lo lava le whatoa ma lo le ona sai. Ma lo le lava papale I oe a o ngalue I fo I le tātou au whainga ruenga a wā le tuu whaatasia o swafa o I lātou o le umai tau watu. Ea o I lātou ma swafa I le umang cut off. I oe. Toi o le whapi ina I rungo tātou swafa I le ala ua ready. O le tātou tali. O le tali e sao. E whaapelo na whainga. Mana tua e lua vaenga o le whaafisili. O ai e taa alo.
a o fea fo i ta aloi e ka kaunga sa o mai le luan na a sa or kasi ai se le sikasi a te tainga a sa o le au ai se le malai ia e se la a e wai le se me ka o se sa o se se ko ke o le anga o le tali o le ata alo le tatou au ale Moana Pasifika ia por mako au fe Moana Pasifika ma le au mahlosi ale Highlanders i lalo i le malai a o tako po taniren ia po o le fosaipa lono winga a sawala lau kali e la vea mai o ta Highlanders ia ma taniren o tako taniren Highlander o tako o au mawaenga na ai sao ai a sau foi lele Moana Pasifika ma le Highlanders ai sau le malai o Eden Park ia fa marurua ku eru o le poko kaufia o le tali lale na o le tatou Fisheries ia a se mai lunga le tatou vili fa mole ia le la tu tatou vili lunga okay o swafa yo i latou le o lunga o le tatou vili se to titi lava holon le tatou spinning o le oloi le atua oloi le atua tupu i ese isa ako la faele poe yese ia o le sunga ia pesi silia la ei o fale alupo au diudia ia o lui kerkori ia le ngole wa kaunkoe ese mai le sunga ia lui kerkori tu ia ve ese Ricky Peterson fala niko mitai toti Ana Seata Misipati Junior Fongi Taleni Tamala ia o ilato umaya lea ua sao lea la tali ma ua afa peo lenga e ko meli mai a wale vaturo ngo fa malulu atu ono le na ile tatou cut off time ole afa ole ono le tatou cut off time ia ready to spin ole a sipini le tatou vili ia poi fo ile ole afa mreina on 3 2 osokako ia ta viriviri ai lava aluatu ta viriviri le tatou sipini aluatu pakaku le afa ai Solomono weni pati mai tatou ua manu malo le sunga ia Solomona weni o le tatou manu malo le na io malaki le malo le lilo fonki lui o le manu malo sunga e Solomona weni ia o tatou wa inga masani Solomona afa pe o lete ia tunu i fafo messenger ma le tatou tauta iae failo mai po ai le sua follow ai ngai Samoa ia ma le lantou numero digital afa pe fo o le lavaite Samoa ia failo mai fo ma le tatou fai numero e o so ko ia le tatou top up tolu se furu tala lango sua e le digital Pasifika ona o le fa mana tuina male failonga ina le neiva ia so lea ua saini alo iai le sponsorship po lango sua le digital e fai masetasi o lango sua malosi ile au malosi ana Moana Pasifika no winga a missing e kai au fo disi aso io e disi mera ka ko vivesi e fu pe le vanga na kerenga vivesi me Samoa ia ai o lo solonga le me uma to tong fai mela so tau ia elena Asiata Pio Vaoliko ma le tatou proclame Tautai ia ele nei vanga le afiafi ai e senga ngana o le tauta mali la fo ia i fonga vatele la fo ni no le ai mangikanga ka o ia tatou fai me fia tatou fai me fel fani au silio me uma ia mimika ile atua ma ia vi ia ile atua e me tatou te fai fa tele o miro le share ile program ka ngoro e o au singa fo i mesi aka ka ngoi fai ma ai ngau aka uma e alu fai ole uma o ai le isa tango share tatou program ia mai tango like ia fa tai foi ila to bolo o mi ala to love mala to lima matua lungo le tatou YouTube channel fa tai atu ya to malava fira ila so tai mala tu ia la ukamo o le atinu u le fionga le minister ia la ile uma e ali ia nga fa ngofo sia si sia ki ka ko kaya pele ono mo status so tinga ia mai fa no fo sia ya le fiafi ia alu abi fale a fonga vatele se leu me se fo to na tatou BluTV fa time fa malo ile unanga le BluTV nga ta fo ile la fa nga luenga mai la do sunga ya Ryan ia aftai tele mole nga luenga puno wa me se fo Rams mai la tu malava
tuato le tatou operations pamanuia le tuatua taimi o lenei fiafi aua le igalo aso atai au tatou toe feilo ai foi le taimi masani e mo le fiafi alofa tele atu aso i foina. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga tutusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau i o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lesi atu sa. Le fia po i sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le tala for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le tala for voucher ua maua le apasusi o sewa fine. Tos paro loa whai ngō fie. A mai se le te wherua i malau telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e lor tamao le ainga. Whaatea tu lava le tala for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le taumpai. Tai tala for voucher. Teki tala for voucher.